too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Yeah.
addition free nebe hi so ba ye abema ye papa Dr. Father Dixon and the despite medium telephone so apaba Samson and Adjei go free telephone so banya be dia manie fe said ya mamre ni amane se no eno ani ogusu ande ye di na Adjei Sikapa and now what you da ya no gusu aye kasa ya ena ye nyina ya die nyina nana amache adum to mu de friend the serious man nana amache de day and also ni na Adjei na kona grana ti asem se ya sia ontimi anyi abusiafo baako ensho monsa ti sabri abrante amache de nana opetito okofro okofro bibia bi okofro nyo okofro aye na obo na obo ye na nebo na mate na ba na mate ta ba mi na obo na oba ye na nebo Abrante amache de anamache said you only despite be now abra odaluma idane makonya de ma abra ye gusua ya die nyina na Adjei Sikapa Ghana for nyina ni se wasum despite media e vidu odie empani first of radio kwewo sabe radio asa enye sei na ya permit chapai be be jato for so bono na awo nya ni ye papa yekoso akai adofo ejamfo a mabakọ ebigusu eba na ebiko na eba se panifo a madwetwe nyire bokoso a na ye di atomani kopim se panifo betu apo na ye nso be di nkotodwe akwagogo Sabri Anointed Faith Chapel International AFCI wọ́n so eja na Adjei Sikapa ne dwumadi awdo di radio so ugidie ni senti oni asofo de emframa emfom ntem ti Sabri panifo free Anointed Faith Chapel International AFCI also omaba ombama obusia yanko ya koso akamo sa kwancha gi enfa ya disika na ayo Adjei Sikapa wo ma wa yire no mo obusia ti obusia asi obusia plant wa a bibibia oba ya pese odi to obusia plant mu no odi ko pon ho ya beji na ya twudi na ebe no so se ya dawase a na ya dawase dan so abro ye busua wo therefore me anhwadiansi ana nei wa me nyina ya mbobirisi ene kwabimu sanse ya nida kotobojem yese ni esusu no nanso abasa e ba chiche kunafo re ya chiche busuafo re ana despite media yewura ya die nyina Dr. Despite Dr. Oforisapo Dr. Father Dixon owura Kennedy osa asante ya me ho yakọ sanse odupon kese and atutu every yemono odupon atutu ebeden say ebenya ni si anemu nanso ebre ene na ene pekire ti abusuya yakọ na watweda na ene eguso ye di mensani faso a ena abusuya plate ne wo obi oba faso ye abusuya moa faso oto abusuya plate mo no obetimi ede akọ edamo se sutobre mu mpo maka mo nan kakaka wa bepie mu aha ejamu ni ye nyina edi na Adjei Sikapa oduma nko achia me Adjei Sikapa anotewa Adjei Sikapa wa komapa edima nipa nyina ene yakasa no ho a omfi ye eyowuo ena ama na pasa ena mo ase enka bobi aba ne wo fata se de tum fra bema maso ate empanifo opisa famina nso emammo ne yo na mase se mata ye chia pepem sa bre 24th July osumi aye bewura ne da to so di onu nan ana na Adjei Sikapa ibeja no kwa na koka ye papa no owo de da mansanko ene ne etia na se me no we se e ba kwa no baako sa de ye be ba baako no sa de ko nso kwa no baako eja perforce osususu a eja ahim emma ne akunafo ne adehye aya mu sususu na mo nwenwe kakra sanse eyade bia utwu mu tan a ebeba ene ne dia ba obi ni mo china se adwoa ye mo Adjei na koso hima ya wada guest prefect so we na ne okrofo mo to aso ene mo ase
Yabua, Prophet Yabua. Sadia Mekana Naji, Radio Show, Tigo, Dimambo, the Bubako, and Ujidian say. Ujidian is also a name as for a name Yamusumu Perifo and the April. I see a nurse, I didn't Adjei Sikapa watch here. Means Sika, Sidoha, but the Apple Puno, we shall for 1 year. And Jana Wajunechi, you will be a person of the Yoga, not the Atwaso. Sounds so Nana Adjei would don't think. Within the Adjei 19, Fiaka Crane programs and an Adjei, I get Ghana Hano. You can't get it. The little man, Chiasua and Adjei Sikapa, the 9 Uncle. And also for your poor, running a sort of 100 Ghana cities. Obviously, Adjei Sikapa, a job on our watcher, one for 2 pretty way. Now, you to go up. Yeah. Jinaha, Emma, Nana, Amache, Nansani, Nana, Amache from Mr. Kwame. What do you need, Adjei Sikapa, now watching you in the hit? I'm so my 7. Upon the empowered Rosario, and then Nana Amache, a branch here, Amache, or also by an Samsika, Sidia Hassa, a year 300 Ghana cities, Kanisika 3 million. Send out today. I wish you a 1 year. Namandaruma, one fight to my prayer team. Naida, Yasha Busumi, need a talk with me about need a toss of a blue nine. A you need to do a Yapapa to us. A plenty, a match in the day. A hair. We are my mammy for winter. City or her 100 Ghana cities. And a Ora Ofori, and also Ofori kind, and also by the Semsika City every 20 Ghana cities. Santia Bay, a year penny. Otafrica Burma, Monimiaman Dina, Ernest Bull Smith, Africa Joe, and also Atwaso. Yea, you may fall. I wrote despite media. Sema Bay, Sabi, a Kayana, to be a Timid to Tomato Etcher. Namia Duma Smith, under Africa, when I see a mobile, and then you know, 24th of next month. Musimia Yebe will make a toss of your no name. A baby for some Waha and Yamano, a Fiada, your mouth.
Adjei Sikapa. Dr. Adjei Kwame despite on a Dr. Sikapa. Owura seconds, Owura Abu, any Owura Kepedu, any penny for a church rule, Dr. Kamfu Kwasono, Omukubisa, Dr. Adjei Kwame despite any penny for Mama Papa, and we saw a Kwaso. Giddy say a quanta hop in tea. But my Nomanako form, now a Busia, a tea, a man near.
abusuafo efi ne behin so ese opeso osere kwan na okoma Dr. Osei Kwame despite Dr. Forisapo ene empanifo so akwaba inimise na Adjei Sikapa ne behin dihye ti abusuafo so se opese okoma ye papa ene ne dom akwaba akwanda wo adoi ko Adjei na poso ye ma AC. Obviously, Yemiapa Alicenti and Omaba Samubechi and Timusa Santimi Qua, a Church of Christ. CAC, and Christ Apostolic Church. I don't want many people from why. I'm Mr. Samuel Christ Apostolic Church. CAC. Obviously, Yemiapa Alice. I mean, Optinisu. 80 and no madam. And Adjei Sikapa and my job is and so 7 is a perfect number. Makuma Gonson. Papa Lupa. Only the night of the matter of 24 Selmura now on Mexia. And I must say, Monday at today, was one to I must say. We will buy yes, yet back. Now, I knew. President as a four. I was just saying, Saturday obeying an Adjei Sikapa. Now, what did not buy a pay a woof for some amano. Uye ewufo somona esa nse kontu hwa ninchi ena ekonti abusia be fa na Adjei Sikapa na odena akopiem ewu nebehi enebehi nso obesi nkonwa ama abusia we na Adjei eni achi wajam no asum no owie a wapagya ne mu no akopiem ewo domi abra ena abusia ba kope na Adjei kurabe na one nananom akwakoda owie kura na oba besi nkonwa ewo nebehi ho ena yiye ne pompon so ankasa yede ebehihye so ti bosumi a yebewura me nyame adom ne ewura ma ne de toso aduonu nan ene beyi na Adjei afri mochre ababe ewufo som wa ha amano iwi a bema no so akọ nebehi eba akoti ni so ko jamno iwi a de na akọ domi abra ne akọpẹ ne kurabe ne ababe sinkonwa ewo nebehi ne de eyiye no ahihye so Adjei me papa ya de nyina Dr. Osei Kwame despite Dr. Oforisapo Ura seconds ya yinu apani Ura bu eni mpanifo a ekire mo beka ye ho no edubu na ni die etuma ni se sei ena busua esi ginaye a ede ho amanebo
Mam, Edamasi, a famous Mayanti, I had a cacra bay. And that's what I can bet you. Jump to where you do. The bloody young couple. Assembia di Bonio, Assembia di Bonnet. A black Janimaba, one in Palafu, and the new Dickbo piece of fun. And back I see a quote to go up at Tangina, Nipper will look at the free man. Adjei, and then, when I watch it, and our this year, and we did great. Jump money, Kusa. I saw the back, Kusa. Yeah. Now, one of the Betsana, one of the view. And then buy a Buchiani, a month for Betsana more. You're better than that. And so I was a son child, and all. I was a son child. Yeah, Abu.
way. And an Adjei, what do you say? Hey, Nana, the meaning bear 40 years ago. Wow. Na meaning say, why very social. Or you free. And I feel so no. One channel. Nana, I'll let you the near 1,000. Musician, be friend, Alice Credu, 1,000. Then you added them. Me am didn't know man and Adjei Sikapa. Or frame air. Say I just 1 more year titanium no about Peace FM every Tuesday. I just saw you down for pa. Papa. When was the last time I owned an Adjei? Last time you share with Chebi. Yandi hin na fancy. O yandi hin no. Yana ba Chebi no. O hin o chin ne. Oni mu no. Na hu no oyare. Mu no. Na the pa just man steady na nim ye. No je nipa me MC. Nti man hwe ni ye. Now what is oyare pen? Debi. I don't need time of test we we. Ti ya ni say fra we. Ti ya say so we. Ni wo no. E dia pa na wa hwere wo. Dia pa na de be kai wo. De be kai no an say we ase obi a hwe la kwa mu ye. Dia pa na obe kai say na Adjei Sikapa ti ase anka say no betimi ayama. Emna ne. Say the hu ni pa. Obone mna ne. A show appreciation. Very social. Say ya shira de kese pa. Ya shira de papa. Ya maye nyina ho hyede. Sa me da se pa. Be da wase bebre. Nase. Yo, me dase. Nana Adjei Sikapa de se ka se ka no ho ansem a na je se yensem be tintintin. If say oyobi a in fact wa un say okasa abebum eba yebu ise no. Se me klase bi wona se menti ase metimi bisa Nana Adjei ama o kire mase. E na me ne no mu no so relationship no so very good. Otumi ba asante achema gugu nyina besra me. Nti in fact Nana Adjei ahwe no de ahwe ade kese pa even Ghana man nyina nyese e bia Peace FM and I said despite media nko the whole Ghana because so say na can be okra say e be ayebu yi obi bu ebu anu achia no na say why na obetimi tenetene be na man nti Nana Adjei Sikapa de Ghana man nyina ya hwe ade nti ye baya ye babe jam na de nenso me sramanfo nyina se nyame ya dom na Yesu mai da be ye no ho ena ese nyina be kire ye do e ma Nana Adjei abusua ehunu se omo edihye no wa ma me ye adwumabone na mom osimo Ghana yie mesimi damasi Nana Adjei Sikapa de kabrofo na kameka say oye colossus Nana ye obi a chese personally mahwere ade personally ko wie say behind the scenes enkomo ni me bedie nsem obeka kire me afutu obetumi enkempo me planning for show a owo impute wom etime kire me say ya na yemfamfa ha ya ye ne say me ye show a Nana Adjei betie show na me ye no na was send me messages occasional ko besa frɛ na odame mokura ene ne kasa no achete mon kan kire eye me nuan so onye ne say ti Nana Adjei de me friend say oyo co-host e will show a me ye ene the kind of language a me use e de aka Nana Adjei e me ye di nkuta ho bebre e fa eye nhyehyempo se ye be ye program de ama nananom say nananom asetenam
kasa saa na me ne agree se program ne yebeto ne di nananom asetenam ne yakọ nananom hemfo so maako ne nananom ba bia omufiri kura na ombebebo osesen ba bia ye wo sese abusua wo ne omchechire kuro ema ekuro etimi agina ama ene omuhine edom nano no na Adjei obi a ene okure no aha me ne kasa ye ne nan na na Adjei ekoroye na nsem one me kan ye no eno ne afutu a me de betuo se da nyina yenyi akomam na yemre ye ho asese ye besom omanma na wuyi wakomam na abre ho asese obesom omanma mpa ye etimi gi wotena se kura dako anananu a eye esonyame animonyam esonyame ani tena na Adjei de ade na despite group yahwere na ade na me adakabre mahwere na mesre awurade se obema no baabi abutuo na Adjei agina home nemo ne katremade emproda nana nyame enkan owura ye bema mu nyina akwaba yo ya joso nemo ye nche ye so buba Yensu etibo. so buba yensu etibo yo na Adjei Sikapa mu nyina mo pani no ai se ye kasa bebuo a e wo Peace FM na ono no da ya no na yen aka nyina ye ne nkwara ye mfa ne se ono host program na mayen na ye na ye bibufo na nkasa etigana as obi ati obuba amentebe na enipa omudi abebuo nu ba no ye ne wa hai. Okay. Na me bisa say when was the last time when Adjei Sikapa mu hia ye ni nana hia ebra ebeka na wotwe ama omampani aka se mayin hia biemu no ena o ka che se de mpanimfo ye ne se enam yare ni ntino ye dwumadie no nso ye kwa ye dɔɔso odo he ni pe wa ya eti antwentwen so ansa efi woni antina na nka biemu na oyare enukure mu ni ebra ye hia na nana nyare ye na se be se oyale anka ebia wontimi ma adwuma ti ye hu no ne ho se oyale. Okay, now when was the last time you saw ba adwuma ho enu ni bra ye di hu no ye hu ni biemu nti ade pa na mo de be kai na Adjei Sikapa pa mo amukuo nyina ade pa na mo de be kai no se yen ye gyina he ya ye ti adankra ya mu ye hawo nyina ne amamre abakosem anwensem ne abebu eti ati se fonton from mpo bo a ne akai na Adjei Sikapa eti se obi bu sa se katwani ti keke kra ne akai na Adjei Sikapa fi se ono ni nipa wa bo ga na ha me di amamre abebu ene adoma nkoma se mo egyina ne nan so so hu. Me mompi papa ba kun so papa Mr. Mensa pacho ade pa na de be kai na Adjei obi confirm ache o se obinti owo nye de na Adjei Sikapa ya ka amamre ene bi watwi kasema ye nyini mo na Adjei ane anante ayete se enuafo a okonna krana ene ade atoyani Peace abebuofo ama atoya ne abesewie ama ne ye ne dade abuam na Adjei atukwan ama ne ye ne abre ama enya dikropo ne asojam ende ye soja ewo awawrata Peace FM abebuokuo ne yabaka chene na Adjei sanana ukwe aya maye na sa wo maye nso a aya maye danchembrebo na se yenye gya no a ya we ne saa ye ba mama yakopa mpacho ye chairman no so wa anti mpacho menene chairman me na ye frame wo say ya na me de me kai na Adjei Sikapa ye yo dwumadie bi e fe ne tete eno e bina de bia eno no tete ne ye hase no miensa eye amamle ne yesua na Adjei Sikapa ayo obi a amamle ene amane ekura no se odanya ne kura na so wodada suom na wo fe na Adjei se o mema wa amamle a wode bema o na yese de odi akire no osua de odi kan nante wo yo obi a nimdie kura no mi amene ka se mesia ne ma wo no ho tumi bo emrane wo dwom na Adjei Sikapa na kire me se menyere me ho na ni nkura nhya wo hye me so no abusia yegusuan ya wona Adjei Sikapa na yiase ane na ye bo mpi ade api ye ma me ba kunene na kasa ma me be ma kwa bade aba Oman channel bacho yo me da se bacho na udin de sen me bacho me friend me lady na sa no onimme
my sister ketwa ewo Germany ni fie noti. Na me ka be 14 years ago and also pedan me ti o Peace FM na me frɛ. Ti me frɛ no na one me ka say no kɔhwɛ dan no. One ya tena fie ho for 40 years. In fact na na ti say me nua pa nya asɛm ketwa. Me ma me papa be free mo kra no. Okɔ mi krom ekɔgya me ma me kɔyɛ yie. Ti nana in fact wouldn't even 14 years na nay watching any ashadan a dear pa potting out bet me the akaino. There may be can na pass nana yo bia or donipa. Sebe ho kra na bibi kra na mehu ne ba na me friend is esia me frɛ wa bibi wa mpeki kra later on nana be frɛ me obisa me lady na ho te sɛn kla na ho te sɛn nti in fact nana wa jame ani kyina pa no krani ye be ma nyina ya ho hyɛde ne yakɔ Medas, Miss Medas. Wo mu sɛ yɛti ne suo deɛ nanso ma mefa ni nkɔmɔ kakra mpakyɛ na Adjei Sikapa deɛ pa na wonim fa ne ho to na Adjei Sikapa yɛ my working colleague me beto no Peace FM the past 14 years I'm be di nyina beto no Peace FM and say normally yeah adwuma mu a yɛ wɔ no bia ne baabi a yɛtete ne free Tiakwa say ya yetitie unkrase ne ade na Ghana traditional way ne yagitum ya kasa ya mamre ne ye ne ade ne na de ne na no ye pani entino ye kasa no ze ne kasa na asesa aware ne akwantuo ne school ne ti ye kasa na kan kasa na ere bia na ye nkola ye siasa ya na ye kan ye mfum kakra ti na ne pani a ya na o kana utia na wa kyerɛw na ebedu baabi a mebɛyɛ aye kodwumadi agrek no ɔno nso yɛ kokokani sɛmea nti enkomotwetwe na anyonkofa no bɛbɛn ho kɛseɛ esan sɛ me na mekɔte aduro bi din na we na mateo sese na kuadwuma mateo na me ne na di ho nkɔmɔ bɛkae a mɛkae wa bɛ akaba na ɔtwe na na afiri mu no na me ne twetwe nkɔmɔ ɛfa ekuadwuma ne adeɛ yamamre ne yɛ nti na deɛ men kan kɛse de me kan se ye kyerɛkyerɛfo na ekɔ no ezan se afi bedu baabi no ne ma yankofa no yɛ kɛse no me kyerɛ no kuadwuma no no nso kyerɛ mamamrɛ ene ne ye ne ntitiɛ nti ebe ma anyankofa no ebe yɛ kɛse nti ubisa me na de adwuma mu hɔ no adwuma mu ye obi a ye nyina yɛ adwuma de batie onipa bi wɔ a wotan ne tadi nsa wɔ so ezan se woyɛ adwuma mu nsɛm firi hɔ a ya bra bomu nneoma no nso na ye na ye obi a me ani ma do de na metane ne nya saa ensa wo so nti ana de me ben no na enye de ye pɛ na nyame pɛ nti no entimi nka ne kɛse mpacho wo din de sen e fra me ni ma do okay na mpacho when was the last time you went hu nana de na me kan covid no before lockdown ba ne wa adwuma na sɛ na yare ha ne nti no COVID ne baaye no okofie kakra sanse na ohwe ne ho yare ntina omma adwuma enti mfanse march ne mu ne da etwato na mu kasa de ne kasa ye no ani na ohwe na ofiri mu no na ye se oni adwuma mu nya no na ye din sa so ye kasa ofre me nso me frɛ no me ye kasa fa abrabɔ nti na de me oyobi a me ben no Yenim said despite Jumakoni na mashirade a motini suo moni atotototo na so yebema mo nyina ahyeden ama mo yakɔ nso yedase yes yedase bebre yebema akwaba ejoso na bibia bokode oh yango pardon pacho bibia bokode yederade ase na na Adjei Sikapa ne 1 week ase na yewe na yebedi nkan ama mo yakɔ pacho mo ne despite Jumakoni na emre ben pa na one na Adjei Sikapa edi nhemu When Adjei Sikapa de answer ye be share o Peace FM ko no na meni no e o Kumase no Garden City Radio sata na fe na ye mu bi ye secondary school for nye friend akokra na ntina mo yo bi ana sempre dia san na se dia bakosem ne amamre oti amamre ne sa anyoma ntina ye nyina pena se ne etie no me so de me hye nyina na radio ye damakoma so pa timi school nyame adom ko university e ba na nyame adom nya kwan wo Peace FM te ba no wo ho na Adjei Sikapa wo ho ene se ye di odo bodo mu aya adwuma be se na oni enchen bi
da be pa na wo de wani hu no a wan hu ni biem na Adjei me ye di mfan say answer na covid no ebe me to kwa akra me ko me to kwa akra me mfan say enti acquainted me ko ba ye no ana ofrem so me ko man to hwe kra nya de amre no tino we after covid as be match ya se me na me kan match ya ana ye didi ho agro ana nse na no ho do no kakra ntina ofie ti arati trense mo ana se de adwuma so tie ne ade didi nkomo ti se ko nyame adom kra na se ne ho to na me pento ma bi di amano because one person to say penya o adwuma mu a ye nyina no irrespective of age and na say baby a free ban nyina o treat ye nyina ba ko in fact me na me news editor in fact say the boss ne me but me man no sa respect and say a bad experience with adwuma no mu a we na Adjei Sikapa free wa to say is one of the best people I'm here experience am adwuma no aha into na Adjei there obi apana samansan chia me wedding then bibia no no gym o say 2 years from so into ya sure there pa woni ni wa adwuma kwan mu asese na ne woni hoi die pa na betimi di akan no na Adjei they make kakra metum di akan no ho na futuo se ohu se why bibi anasa o chia ya say akanfo ba bi say de o twa sade ni to de chia na Adjei de amfa mo say wo ni chain na so ya kwala na say obefre wa kan aka chiro onye obi odi asem sheni mu onu nya asem a obefre kofi na no ye say me ni anya ho ba me de achew hwe na manya bio me aka say me ka say oni me ne na nya van say little bit ikakra e ma na frame me to me for yes so haya ne bass me ne bass sorry wa ha say so enti no obi a ono wanya bibi ana so no onya problem no obe cash e de ungro nkasa wo ho ono de ono ntesa enti sa ne afutuo ni se de so oye straight no ama ma pena asem sa no e na me de be fe ne pa nso so beda asina emi se ni kan nyina abo mu tofa na ye gina so na ya mamu se ye ma ye nyina ye ho hyede ne beda wasisu bebre e da se pa nyankopon so hia mo awusiafo adakabre frempo manso e na ye ne twetwe nkomo no yegusu a entidi echie na yenko yo tiefo samle ye mra emu odin a ye ni abre pa e mema ehie kuo a ne wo TV ye ni na Adjei a no ye host ene one da fomo ene ye di ne na otweda ne ye be hie mu a yes ye da ye ho odi ama mansan na hu se mema ehie kuo no ye da so wo ho na ye kuo bi a na e kan ni pa bom echeche niam bebre ye na odi anim a na nkasa mre enka onu be di anim amia be chia empo bibia to ye no onne da fom no samre ade apani ente me hyiefo no samre nyina ye kababo ye ho na nkofim na ye besie no ana se ye be dan na twukra no ye hunye be ye ente ye nyina be hyemu ade a na ye me hyia kuo a na ye wodi TV na ye di abrabom nkomo e ka fie nsam ba bibia de ye bia no na ye ade atufu pa ye ne ye hyia mu asamre ye su a ya to ya no abesen mama mi sa se esisi ana na nka no no ye pani wo mu a se wetwe nani ahwe dan hwan na be ye mo pani yo na ye obi to say DJ Hamod on no kan ye ho ye pani fo bebre am kan ye ho nti samre de afi na ye se the break kuta na Adjei no ye nim nipa kra bodi masa apagya sa kro ni biem esen se na Adjei aye obi a ni bibia ye bia na esonko enti ye nim obi a kan ye ho asamre ememe hia pa e bodi masa apagya ni biem adi nyam na abam esen enti ni abire pa enti die pa na mo betimi di akan na Adjei ye de kan meme na Adjei no se na Adjei ama ye ne e wai ye nyina ye sua bibi se ona wabontena oye obi a oye radio so dima TV so dima o futu osunku bi ode ma o onko ntoko wabontene onya basabasa wabontene asanse bibia be bia no ye nya play oyi ni pe obi abehu enti o ma ye futu obi a na abo ye de nam even say ye kra no wo dima nkra ko a sa futu no ensuo kra wo num a o ade kuta wonya nsi baabi
Ete futu nkitikiti bo de maya abo ya brabo abo e bibia na je yo bia kese yenye ne su nipa biem. Mini aba ma misa na yesi mema kuo na ma hu sa emma mienu miensa bi omu. Mesu me ka ho bi empepi no omo ye mema ahia na me wa akire na nso nya no kwa na ye na ye wo ye nhia dwumadi enso na di anim enti nana de wa kire ye niam bebre ya hwere ade nana ma me hu se nipa wonam wiase bia no sabe brofo ya kasa biography eno na ogusu a ochro no enti se ochro biography dia ese odasu bampadi ahombrase honhom eno ananana akire ye enti nana de ya hwere ade pa na papa dabe pa na wodi wani se ya wani kosie mienu etimi hu nana Adjei Sikapa dem be di mani hu nana Adjei our taifa no way sata no akoyo otumfo 20th anniversary naba na no ho mfa no enda me kosra no na osikujo me ko bae no na ensuwa bi agumi ho na me se nana ebeye tie nya de mpaibo eta nachi ema ahode bae na ko na ba na Nyankopon a ofrawa no na afre nana Adjei ama na homepa nyabe no obo no ono na afre no enti no ye atiasefo de eni ho asemuka enti nana Adjei de ebeka se kujo migira ha Nyankopon fa hunhie ensie ye omo na Abraham kukum bio nana Adjei frukum ase baaye no obasie awo bebi a Mr. Fori efia no otim ena otu ye no ko Islegon no ena nana Adjei betena efia omu na efia dutuwane na de ya anso baaye enti mi omu ba be ye adwuma na matuka na me de omu ko me na me di omu ababa minim nana Adjei okumase ne yesa beto aso wa ha enti nana Adjei no ye mi nua prakope ubokudwa no obi ehu Franco Shiu mia minie Kisbi ha achimota ha babia nana hihye dwumadi ye mama hie oni Jide Hamon osikwadwo Yanko TV mesi nana nipa mu adwumadi mempe osi Yanko eno oto sra efre me ene ekọ buaye yetutu kwa bebele nana Adjei babia ni wa yekoye adwumadi a won frɛ me nti meme ena mania mera ho papa migira ha be mansu o hye mania esa krodon kamania prepa nana mini bebreka enkra no so yasese nyame mo ho ban omo da kyenye kese nana dami fa die ni amani na Adjei Sikapa mema na ehiem we na we na Adjei Sikapa yen hiem fo mo ma hiem na we he owo kurade enkwantum enye na ye frɛ wo mema frɛ wo yen hiem fo frɛ wo awurade emfa wo kra ensie yie